Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan pokoknya. Siap. Siap, guys. Oh, siap. Ayo, Jay. Ayo, singkoy ya. Aduh, gak nyampe. Ayo, guys. As. Ya, waduh, si Aji kena, oi. Awas, Jay. Ayo tuh, koy, tong elek ku si Aji, ya teh. Oke, 1, 2, 3. Kalem. Ayo. Kalem. Siap. Kela. Dua murag di. Ayo bagus, boleh jadi deh. Aduh, kesalahan teknik kali lipan biar sableng na. Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Budak Lemburil. Jadi di video kali iya, di konten kali iya, ayeuna urang arek nyieun challenge guys. Challenge-na nyaeta untuk memperingati hari kemerdekaan. Jadi perlombaanna perlombaan umum. Tapi nu eleh urang dicoret pakai ieu warna. Nah, jadi urang di dieu teh sorangan aya wir sengkle bersama teman-teman. Kita bakal challenge. Pokoknya nu eleh eta dicoret 3 kali pakai pewarnanya. Siap tuh? Siap. Ayo, Gus, sikat. Ayo tuh Wiro aji. Lengan bos, lengan. Biar Deh. Lengan banyak kelan lah. Oke leh, leh. Nah, jadi perlombaan ayeuna dimenangkeun ku si Engkuy. Wayahna Wiro dicoret. apa dah? Aduh. 3 kali. Apes. Hai. Serdadu. Ayeuna lomba weh. Sama naik. Oke, mana tadi wehna? Weh, yuk kumayuk weh. Jadi eta posisinya aya di luhur. Bagi ya contohna Iya. Eta Terus nepi nepi ka murag tapi digerakkeun ulah disengajakeun nungkulkeun. murah kumaha bos. Ke kieu tah ka handap, ka sungut pokoknya main gerak ieu we gerakna awak beungeut. Iya. Heeh. Tah gitu. Oke. Siap tuh mana dia? Mana? Mulai deh. Yes. Siap. Oke. Siap. Posisi agak nenggak sirah. Nah, kita kasih Pesan. siap 1, 2, 3. Terus pelan. Terus gugur. Ayo Dut. Tong sampai murag, amun murag balikan deui, tik deui. Terus
Terus Wiro, terus. Ayo. Launan, tahan. Tahan. Ulangi deh, leh. Oh, menang, tahan. Ulangi deh. Oke guys, lanjut lagi. Ternyata can aya nu menang ya. Si gendut tadi padahal si tik deui malah ka murag si Wiro. Waduh. Konsen ya guys, konsen. Jadi dahulu Siap. Siap. Oke, dulu lah. Oke lah. Oke. Siap. Kela. Si dua murag di. Ayo, bagus. Mulai jadi deh. Aduh, kesalahan teknik kali lipan biar sableng na. Tahan. Yes. Pacek. As. Kayak kesalahan teknis tadi orang diadukeun deui, dilombakeun deui. Siap. Pindah posisi. Tuker guys. Kalian dukung siapa, Wiro atau si Engkuy? Komen di bawah. Komen di bawah nih. Nih di bawah. Wiro sedeng. Bawa bujel. Siap. Oke, 1, 2, 3. Kalem. Ayo. Kalem. Hei. Labu kabeh. Oh, si Wiro menang si Wiro. Oke. Mantap. Boleh dicoret. Goblok. Coret. Mana coret. Mana Run? Coret. 3 kali coret. Bebas. Terus. Anjir, 2. Wes rek dilipanan arek gambar naon bebas 3 kali. Anjir. Gas. Terakhir ayeuna lomba dahar sampe. Kita gas. Boleran. Ekstrim ya. Sampai panas. Pokoknya. Oke, sekarang lomba mukbang sampe, makan sampe. Paloba-lobanya. Siap. Pokoknya terserah ya, 1, 2, 3, 4 aya genap. Karena nu beak KB eta pemenangna nu lomba paling beak gitu. Menang. Iya dikumpulkan nya. Heeh, sangkangna. Heeh, ieu naon. Sesakeun saeutik pokona mah. Ya pokoknya katingali nu beak mah gitu. Menang rusuh iya mah menang rusuh, terserah bebas. Menang balik ngopi langsung. Nya, sok kejeng nyoret. Siap. 1, 2, 3. Anjing kebagian gede euy. Panas cu, panas itu deh, panas. Amak gue. Si Wiro nama dari hiji mah ya. Kata-katanya Wiro. Makan kah? Ya, ada. Ayo biar kamu. Enggak ambil.
Ade tong nginum pokoknya mah. Minum. Seret euy. Ujungna kan diulah dipicen ujungna paker bukti. Ayo. Oke. Lor, dede menon ieu mah ieu. Ikan. Daharna sampe. Kita berkumpul kieu. Ayo. Ento ya buset dah. Marona osia tuh aduh. Seret euy. Iya, nanti ada mah ya. Ayo beakeun dut kabeh Wiro. Kan anu beak eta pemenang na eta. 2 di lamun bisa disikat. Juara na eta. Ayo. Edan. Ayo kuis ya awak leutik wae tah. Be gede dar sampe. Edan. Papal euy. Piro. Bener. Anaknya oh. Manyul. Anjing bejana kopi itu po. Ngaros simpeuna. Dinding kopina. Dua-dua ya. Ayo 10 detik deh ya. Cir. Kelaparan Wiro na ieu mah guys. Sendar. Tarung udah Geus tarung. berkelana. Kelana guys, Wah, edan. bener anjir. Ini ngomong sambu saya. Hiji, 2, 3. Terakhir. Opat aing 3 ka hiji. Gede. 2. Opat yang paling loba. Boleh cibu. Kan berak-berak, berak. Heeh, sok. Ya, Berak si Arun. Hah?
Gemuk banget. Oke. Olap, olap. Tahan, 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 tahan. Boleh minum air gol. Olap, olap. Oke. Jadi sa pemenang nih ya. Saya bisa ngomong ya sih ya. Si Wiro ya bekas tanah soek kos itu. Pusing. Tahan. Ngopi. Walaupun kita pertandingan pasti ada terus persahabatan. Oke. Wah, mantap. Gas, jadi saya anu menang ya. Ya enggak sudah. Ini tuh nembak loba opat. Opat. Ya itu coret berarti seperti perjanjian. Terakhir. Loba. Ah. Beri ngomong ya. Orang kan menangkan ya. Oke nih guys, sekarang si Wiro dapat lagi. Kita coret. Or ayo Jay. Satu ya guys. Oke. Dua. Kumis, Dut. Biar cantik, maaf ya. Oh iya, biar kumisnya nggak kelihatan nih. Oke. Ajay. Ya, inilah Partner kasih. anak-anak lembur ya. Pamit, pamit, pamit. Oke. Tutup, tutup, tutup. Tuh, Wiro. Oke, untuk acara 17-an untuk Bating untuk. baru udah lembur ya. Di bawah ini ya. Komen yang like. Dukung terus acara Budak Lembur walaupun itu bisa seri. Penting setoran per bulan kebayar. Happy. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi sakit heula video kali ieu mah jadi seru-seruhan. Seru-seruhan jeung ngisi video ambe teu kosong teuing. Next nanya kieu we lah videona. Oke, sing sarehat, sing gerde milik, sing sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dan kan gue? Boleh dan. Oke.